ni saa cia Vilingi wa Mauvoo. Ni sielilika mwendo wa saa 3:30 alani masama Afrika ya umiloni wasua isa iseo ya bikangu nengelelie Vilingi wa Mauvoo otondo twethi watu akumbanisia Mauvoo kuma ikonyo inya sia nthi yitu ya Kenya na indi nienda na mekunengelelia amwe ma Mauvoo alatu kumbanisie muthenyani wa umuthi. Alatu kumbanesie ni vamwe na Minister Mutahi Kagwe kumaka undu wa usakwani na wau wa corona. Siana ile sikala na mamutha ma mwanya kukulia utethio ni kuyangaliko sia kangundo. Athukumi ma silikali alame ikonia na maundu ma uteti kutabua mambe kwetela. Na amanyiwa aingi ni matonya uleo likasukulu kumana na unyibu wa afisi. Vilingi wa Mauvoo. Ni na ukethia na na udhocha ingi tutambanie imwe twende kunenania kwisila nambani yitu ya utumane mukubi ili 395 Facebook tuatie ni Mutongoi TV na YouTube ni Mutongoi TV official. Tuyambililia nikana twina kiuyu tandhi ya Kenya na muno yu tuelekele usakwanini munene wa mwaka wangilili na miongweli na ile ndeto iti siakwa Indonesia Minister wa maunduma uima wa mwi Mutahi Kagwe. Mutahi ni waweta kana vasianiwa na undu nthi imweta nthi ya India inethiwe na mathina ma wa corona itina wakutoa hisia usakwani. Mutahi ni wethiwa aimaka undu nthi ya Kenya ikethiwa vasiwa kana ndeta isu ni nethiwe na ibinda yumu kukitana na wa corona. Ni wathuthia alama konetwe na maundu ma uteti methiwe maisisia muno undu mawalanio ma kampeni mekwithiwa maitwa iwani kana kwisiania na wa corona. Benjamin Mwaka nukutuambililia Vilingi wa Mauvoo. No mwaka umwe utialeta no kano nyuvani munene otwaewe indi wala nyuvani uwe kumbeletwa ni mathina kauta TV ndambe koke wako kwezi matuku mo nyuvani ukutande wa wanda kitani na maokulio methito yoniki vena maendekethio kwana na chama cha United Green Movement azukumi sema kukuiwe kwa nyuvani menda kumanthe uteti wako la katiba gwesila BBI ivinda yande ya kutunga iko mutilatala na kuotwa ingi kula kwi enende kukunwa kula mawoni no kana kulikilila withianu wonyuvani na utongoi wa serikali ukite that the election should be postponed to help them carry out other activities, sometimes even saying the president is too young to retire. There are still an unfortunate joke has found its way to the African Court on Human and People's Rights, which through an advisory wants to give the African despots a carte blanche to postpone elections in their countries because of COVID-19 related issues. And so in their scheme of things, they have an arrangement they are working on under their BBI that they would wish to see through before an election is done. And so if their BBI goes through, then they will be ready for an election. So in a sense, we are talking about elite pacts, you know, people having a pact. So any communication or any sort of pushing by the political class on the postponement of the elections that ought to be done next year is total impunity. There are much bigger things or much prioritized objectives that this nation should be focusing on. Inge alamendo nyuvani kuiwe meweta kana vena wea munene wa kuthuima mvaka ile mbunge ula kuvikia uyu utemweke uteti kukonya kusewe kwa ile mbunge ime miongo monza wa vondino alivoti ya BBI na ila yetelo tuwe wa mudia kotini wa appeal mwa yukite. The constitution also states that you cannot do boundary delimitation 1 year to the election. So that means the boundaries as they are will be used for the next election. So let us not cheat Kenyans. You know, let us not fearmonger. Let us not scare Kenyans. There's nothing that is going to happen between now and 2022 elections with regard to boundaries. They will be as they are because that is what the constitution anticipates. Indi kinene kwa na Minister Muviano wa witi Mutahi Kagwe
ni kana vena ukulio wa kanoni vanio ukite ukatwaiwa ona ivyo vithithio kwa corona na vila yithite thikinea muno na kwambata ila kwatwaiwa mbombano cia kiuteti. Kampeni siyekwatiwa kwambia mwaini wa keli mwaka ukite. Kagwe weta kuisiani wena nthia India Helena twaise kampeni cia uteti na unyuvani wake mwambiono wa mwaka huu na itina hia kumbiloni kitai kinene cha sieko cia wau na ikumbi inge cia corona. Vena wia munene unyuvani wa mwaka ukite ukatamba cha uiti na kuweta muisio munene kwa madhayo maingi ma NND. We are going to go through a very difficult period. We know what happened in India. We saw what happened in India. Straight after the elections in India is when they had a severe epidemic that completely overran their health facilities. And each time, there has been huge political gatherings. You have seen for yourselves what it has resorted to. So mine is just to appeal to each and every one of you out there as Kenyans to please be aware that we have seen it happen in other countries. We have seen it overrun the health sectors in other countries. It can happen here as well. In fact, unless we observe the measures, unless we are ultra careful, it is almost a given that if we go that direction, we know what is going to follow. Inge Kagwe weta kuvikia oyu Kenya no thiende na kukutana na kiutani cha katatu cha corona kwanana na maundu mailie NND na ikali mamusiu wa ilovi ni mailete kwithwa mengu no muno. Currently, Nairobi is the one that is actually concerning us because of the increase in positivity rates here in Nairobi. And I think it is important for the Nairobi people to know that they stand at most danger as far as the current spread of the virus is concerned. Ondo muthena wa kutwaiwa kwa nyuwani munene wa mwaka ukite wende na kuthengea. Muvea uwa witi withuo siaiwe ni NND onthe na serikali kunenga na moloto na mitilateleleka hati wanyuvanini usu edhiwa ivyuvi ya uwa corona viende ya kuikinia kuvikia matukone asu. Ndilipotea Vilingi wa Mauvoo kumava musini wa ilovi yanitoa Benjamin Mwaka. Na indi ve musiaisya ukututabia kana kumana nange waisu ya uwa corona na usakuwani. Unyuvani wa mwaka wangilili na miongweli na ili ndwa ilite ni ukue wa silikali ni ya ilite kukitana na uwa COVID-19 na ni ya ilite ni kukulua kana ni kulwa ni uwo wa BBI na tuinyuvana ni Peter Munguti engaliko sia kithioko. Tuyende yani kana Victoria Musyoka na Kioko Musyoka kuma utuini wa Sianthi Kangundo alamatiwe ni aseimo na mo ene me mamutha mamwanya ni maende kwisila maumu na kukulia manewe utethio. Victoria akwatiwe ni thina wa muongo vala utatonya kuungama kana kutembea na ilovia ila inengawe alametha na thina uwe ndaikwata nake mwana inya Kioko metho make ni mathelile vinya na ayona kana mayona otondo boni mutise ukutuelesya aeli nimekite kithito kumantha undu wa kwika vala kunabia sala wa kuthosya mavia ma mwako indi wia u wo numanengae ibinda yumu. Vinya uthukumi umana na mamutha maseo na mwalame na mamutha memwanya metheo maenda kuthukuma tando alangi utuine wa Sianthi nitwavika kwa Musyoka uone Victoria Muteo na mwana inya wake Albanas Kioko alame na mamutha memwanya na matiwe na seimo indi no meka undu kwikwatia kindu cha kwikethio wenyu na veo thina nyena sewe ni omuima one sota siana ila ingi na ndivika kwa miaka 10 yona akwatiwe ni thina wa muongo wa mbio kwalia nitwatembea ngio masibitali ndo manikaisa ukina thina na ndine twivika miaka 10 ndithela niwo yunesie kwithiwa pa muongo paina wimbu wa ivo niwo naambie uitiende after neck operation niwo yunethiwe ndatona utembea
Victoria ndatonya kuungama kana kutembea utandwa langi indi ilovya ila inengawe alame na mamutha memwanya ndaikwata na yu ekulia tongo imatonya kulikila kati na kusisya veki watanika na ilovya isieke umuvikia. No nasi mathina twina mathina maingi nundu ona mbesa ila sinengawa walemavu ndikwata na ndisi undu kwekiwe nundu inakwata na kuma yuna ko kwata no nasi mathina maisha ya mambo meiye muno nundu nosioka aikandethia kwa uno ni kulie onthe ala mosikanite na kindu tu makatwelesia ichao kiende chaendeiye nundu mbesa isu pe andu aingi yu matakwata utethio usu ni ngulia viongozi onthe malikile kenda tutona itha tutetheka. Wiola matetha se wotho sema via no vikie na ukwama kwa kukosa athoima mavia ona ingi kukosa ilovia sia kukilia uya batatoneka nela mavia pengine mbeza sia pando kula ikauma mavia matakuetwe petha thina nundu ona ta ya wateza ki tike kalabu titembe netina na kwanda kwatite bandu ndona ukwata kawilo na kamwe ni tha challenge kinene muno nundu no ne kaleu siana ni sienda aju kethe aju leu ne binda ne tha ona kwambitikilite ibinda ne zomo muno. Ona uyovo andu nimetheo na maoni maingi kuonanya aele kwitia utethio ondu utonya kumavingisa nthini wa kuelesia mathina mo andu onthe mai ti alama tomo kuononesa kwa uwa muno withia amonela oila twetha tutena mbesa cia sipitali angine mona membi tweta mbesa tuitethie kana tuike o maundu maitu lakini ngaiwe no atutethacia umanthi wa vata kwa kukitana na maumu ma kemikalile na kwiyukilia maundu ni alangi kioko no lazimika kutethia mawia kivathukanyo kenda gukwata o kindu andu umunthi no matethia mawia ala mekuo ekasu methaa mazenda ma maobisi mundu ethe amini undu uilie na ite nanu maitethia mawia ala mekuo tie kai kwa sianthe za ito ndiwia na kwa ninyo mwendenda kuthukuma wiola wibo nyenthukuma mawia mena bina kwima o kusimba koko na moko makwa na ndie nende na kiu challenge kinene muno mundu ula wonthe wenende ona agenda ile ithonda tethio wiola to na utethia. Diripoti ya Mutongo TV kuma utuini wa Sianthi nitawa Boni Mutisia. Tuyendeane kana muyumbe wa kilio mbunge cha Mavoko ni wabuthi cia athukumi masilikali cia county ala mambiye ulika maunduni maki uteti tene vandu va kuthukuma mwenenthi meivilani ila makwatie ane na kabinda kala ebikite skuluni wa Chumbi Secondary mwandiki witu wa Mauvoo Daniel Mwongela na watumbanisya ngewaisu. Muyumbe wa kilio mbunge cha Mavoko Patrick Makaoni wavuthisia athukumi masilikali cia county alama ende na ulika siasa ni cia tene vandu va uthukuma mwenenthi meivilani ila makwatie naeleze kana yindi vinda ya uthukuma mwenenthi initie vinda ya kuitetea na kuitia kula. Hii maneno ya kukimbia kimbio nasema unataka kiti ya governor, shut up na ufanye kazi. And I'm warning those people ambao wamechaguliwa na kazi yao ni kusema patieni huyu aiwane waka trip kama zile anayewekebela. We want to tell them hata sisi tunataka hiyo kiti na bado tunafanya kazi. Mawama utina muganga ndenge baana mwenda yu mwanze kwa sehemu mwenda ibela ambaye muvugumena kila mwena cho keza wina mbaki munuka madoma wenda maki ambao meliembaki no yotia matuma. Ingine wavuthisia itambio ya atumia mathome alama na wetie kana gavana wa Makueni Kivutha Kibwana ni wailite ukilia kivendela cha kwetia usumbe ilembetani ya ukamba nelezekana ndongo ya chama cha Wiper Stephen Kalonzo Musyoka ni wailite unewa mwanya wa kukitia kivila chu na ingine we mutongoi mwailu wa kusumbe kanthino ya Kenya. Lakini andu ameivida makaima kazi ya aikivutha for president. Loke Buddha abikie batu ke president. Makueni no ambio to na nayo. Ni endo muyo.
tumwendete muno asumwejeita kamba elders, lakini sisi hiyo saa ingi unless mtu wetima hata munatuilanile makoo asuma kibutha kibwana ne makoo nundu ni mwatuilile Kalonzo mata atwike ngogo kuandata yo kamba niwo kanativo hapa hii mundu kulea kwani kalembe Kalonzo koivia to kubiko bandu nake ase yu oselela please tunengane indaya wengi Patrick ni wavothesia siasa cia munini wa musumbi ila wawetekana ni siasa cia uvothesia mwene nthi wa ukwati munini. We have to start now evaluating every lie, and I think someone is cheating Kenyans, and I want to tell Kenyans, when a deal is too good, think twice. Ekalai musiaitie ndeye la utoka ekalai mwene mwikake ngwemo na twina yuka mwanya kasiuka Kalonzo kutuka president ye ndio lea kibutha onga meundu ukwasi mutu ano onena azi manene, but I want to invite Kibutha and Mutua Mangilo, please let us unite as a community and we back Kalonzo Musyoka for 2022. We have a chance. We have a chance, I tell you. Lakini tukikaa tumegawanika hivyo. Daniel Mwongela, Mutongwe TV, Kuma Chumbi, kauntini ya Masaku. Amanyigwa thandatu kuma misi ila mibinyi kiukwati na alama nekienesa mutianini wa kilasi cha nyanya KCP kumanzoni itatu cia wodi ya Mutito Ndei kauntini ya Makueni yu mena wikwatio wa kuendea na kisomo na kulika skulu ni chumani chukite balama kwati ya utethio kuma kwa MCA wa wadi Yesu Francis Mulwa misi mingi kisioni kiuni kuetwa tayina ukwati wandhi na bala amanyiwa aingi matonya kwithiwa mateulika masukuluni. Kennedy Mulinge ni mwandiki witu wa Mauvoo. Vena wia kana ve kilungu cha mathiwa va kauntini ya Makueni na Kenya yonthe na alama neki kilasi cha nyanya mwaka huu kwa Makueni unga na skulu cia secondary kuambisha chuma chuto ukwata nundu wa kwati wa siimo kwitha wenthe na ingi nundu wa uchaulo kusia waisio ni bingi cia va Kenya. MCA wa wadi ya Mutito Ndei Francis Mulwa no kule serikali na ndwangi mango cia ulau kutambo cha kukona kutetheza nguthu ya mathiwa alama tona kungamia masomo nundu wa kiisio ni cia ndwani aine na ndikima Mauvoo wenda serikali na ndoma ukwati wa yuluku kwatana na kutetheza mathiwa alama emusio ni wa kungamia masomo nundu wa kukosa ndivisi ya maskulu aiweta kisomo no chonzi ya kukiliandwa na mesiela mbinye. We know the level of the poverty siolo tukenda no tukwatane otakwa wingi tukenda no tusomethio cia no mbingi na alange mendo na momeo hebu no moso twano tunge makasomethia kuya katwazi wange pakendo me wange mendo me already no moge makatutethezia tukandela na usomethio cia na sito ciana ka soma kisioni kende wakeka the dire public tika musie weka na tiko ke benefit ke koka kumathuthia mathiwa kwisilanziani ya kumanenga mithinzo etino kikanesa mutianini wa KCP na ula wa KCSE na ingi kumonga miangalama cia masomo ni waweta tanzia imwe kwa kila kisomo isioni cia ndwani. Mwaka oni twinthiwe na improved performance mwaka cia nesikangie neza nundu twina kele 2K na 46 na kangi 391 nundu all through the motivation is to make the schools and the head teachers my school men to make up yosiana kana kakwata maximasio kaka ward wa ano twikito PT tukendwa ni consistently kavinda ni kauni wenda mathiwa kunenga wothuthio na kulongwa ivinda kuthiela ingi maskuluni aiweta ene nzia mwe kwamba takisomo isio ni kivathokonya na kusikia mathiwa kulita metuoni mithuku tayo tumi wanda wasia kumile na mathiwa maetu kukua Mauvoo kisomo kio yulu ateo skulu cia public bengi kwe konai lakini twikio pitio through kuneno na alimu na ciai masubia ciana undu mwithi kwe na muizo wa ciana ingi ukolo skulu ingi okwendwa cio mila ingi no cio nyoto lubo gundu ane kano kulatu bongulo tutwe kuo na ingi si drop twile twikio Mauvoo una cia alimu alama kisio ni gikito mekio piti kusubia ciana sito nikana isome nikana in future twendwa na tongoi atwendwa na ndwangi otona ikwaje kisio ni kito. Mulwa anena kika vinanekala watu wa ICS soko makotamba wa mathiwa thanthatu alama nekienesa mutianini wa KCP mayeyonga na skulu cia secondary na alama umete misime vini ya wadini ya Mutito Ndei vala amwe masiela cia nacio cia tethe kama wetakite kio matethecia nzikayone cia kumbanya amathiwa a nitungianga imuvea nundu nupingwa nzia kula kutenzia tuyina mbe kanetina
lakini ngai ni watutethia ni twakwata mbeca tutonothi kwiyumbania kana kanetiwe mboni girls ni sira soko nini we sindu ibalwani nukie nayo sindu ila ciandikirwe bu na niambia ne sanduku na sindu ingi mbingi ila twititwe ngwatanio ya somi wodini ya mtoto andika vinane kauni ya watakini kiukwata ambao nakutethesia mathi wengi alame na vata wa kisomo indi maama kumaithia ndithi cia maskulu aka KCP yekwa ni tosa katika nzoni ya ngwata kamwana na keli tukala keka nesa tiosa kambo kamwana kala keka nesa na keli tu na tiosa mutitu andi ward kamwana kala keka nesa na keli tu kwa upata witu ni kuona kisio kitu kiende na kuyana ndilivotia Vilingi wa Mauvoo kuma mutitu andiki bwezi milonosi wa kaunti ya Makueni ninye Kennedy Mulinge. Ukanio muvyu ni waumwa kwa athosia mavangi na ndawa ila ingi mbatane kisioni cha Matungulu. Uni kuyanana na muyumbe wa Matungulu Stephen Mule obala wakulia athukumi mausesei kwa ilanja miao ila yivo ya kuisubiania na uwaua ikua ya corona. Walani itina wa andu 10 na umwe kutiwa nithayo chumwa kithelu kumana na uwaua corona. Mule anena tathini cha kumanenga amanyua alame na mathina memwanya obamwe na ndiwa ilovia cia kulika sukulu. Tathi kila kibigitwe ni OCPD wa Matungulu Monica Kimani kati wa atongo yangi. Boni Mutesia nukutuelesia. Kisomo nundu mwe kati wa maundu ala makuwa vinda ya sakulika munduni na mwasomi ni makomana na maundu maingi amwe mathuku takulika itindo ni nthuku na utumi wa ndawa cia kumila. Kuyu munthe muimbe wa Matungulu Stephen Mutinda Muleni wa makulia sei ovamwe na makivu na maofisa mausesei makwatane na kukuna Mungu uthose na utandithia wa ndawa cia kumila ovamwe na ila ingi siende na uthoewa amanyiwa va Matungulu. Iko ukatili ambao sitakubali imeanza hapa Matungulu. Ya watu wanauzia watoto kama hawa bangi, wanauzia miandarati na wanauzia maneno yote ambayo haiwezi kueleweka kwa shule. Bwana Madam OCPD, sitaki kusikia bangi, sitaki kusikia heroin, sitaki kusikia brown sugar kati ya Matungulu. Lazima hawa watu tukamate, tuweke ndani. Na koti ikiachilia, urudi ukamate the following day, turudishe ndani. Hatuwezi alibiwa watoto na wakora. Kwa hivyo nikifanya basi ya watoto waende mashule, I want to put all drug peddlers in Matungulu on notice. We are not going to allow and entertain your business. Pack and go. Na wayo lasi athoewa amanyiwa kana muikala maende na kuyana nivalikanga la manene na waso munene kuyaseina muno ilama ivya ilovia sukulu na kulea ukwata matunda maseo na yuve vata watongo yo pamwe na serikali kulikila na kutethesia asii kukuna Mungu ndawai. We must protect the society we need in this country for the future. And there is no option. And I want to tell all Kenyans, the next government we are going to form, priority number 1 is to safeguard the kids we are taking to school. We will have no option to drug peddlers in school. Inaenda wapi? Sikia wengine wanasema bottom up, bottom up. This is a bottom up. Wewe unatuambia bottom up kwa jukwaa. Kwa hiyo kitu haitwa bottom up. Hiyo ni ujinga. Wewe unapigia watu ndepe. Hata Biblia inatuambia ukitani maskini umetania Mungu. Kumana naongele kuwa namba nene ya enendela makwatitwe ni kuya mwiso ya corona yuve vata wa serikali na yokulikila na kuikithia kana miao ila yalanitwe ya kwisuvina na kuya ni yatiwa na enendela mekuthi uvathukanu na miao na mama yose wa matambia maki miao kenda kuisuvianga na ujikinge wewe mwenyewe. Kwa hivyo we are telling the people of Matungulu, we are not going to wait for presidential announcement anymore. As the team of security and the team supposed to take responsibility in Matungulu, we are taking responsibility as from today. Because siwezi kaa kwa community, watu wanakufa, watu wamepatikana na COVID, na tunaendelea tu kukaa hivi. Haiwezekani. Senior chief, tell your chief all over Matungulu, we need to have discipline and the rules must be followed completely in totality. Mpaka tupambane na hii ugonjwa ituondokee. Kwa sababu hii ugonjwa ikianza kuingia kwa community, itaingia kwa mashule, hii watoto wanaenda. Itakuwa shida. So we have to be very firm to fight COVID here in Matungulu.
na kio sipindi wa matongolo Monica Kimanini wa makule asingwe kithekana sena sioni mbiani kavindani kala sio kama skulu na kumavitana na sio kondoku ile itonya maviki kavindani kala manyivi wani sindu imwe ila medhi wa maenda ila maendete maskulu. Shopping inafanya mtoto apate magonjwa ambayo ataishi nayo maishani mwake. Shopping inafanya mtoto apate ujauzito ambao inakuwa ni mzigo tena. Inakuwa sasa isa circus. Umaskini na umaskini. Hivi mko hapa, nyinyi ndio mtawakomboa wazazi wenu, familia zenu kutoka kwa umaskini. Ndiripotea Vilingi wa Mauvoo kuma Matungulu kaundini ya Masaku nitawa Boni Mutesia. Naindi ngewaisu ya Boni Mutesia yitunenga ibuso ya mbe tuose udhiumu dhini wa Vilingi wa Mauvoo. Twende kunene na kwisila nambani tuotumane mukube ili tatokenda imwe itano. Dukathi wasa nitusiokethetie. Ikumbi ya siasa. Mukikosa kushikana, mutashindwa na huyu mtu. Mahasla. Na hatutaki kuingia kwa huyu baro. Kalonzo will not run alone. Tuko na huyu ndugu Raila ambaye tunajuana sana. Na mimi na Kalonzo hatuwezi kukosana. Tutakubaliana tu. Tutasimama pamoja ili tuweze kutoa hawa wezi. I will be the most stupid fellow on the earth to go and support the third time. Wengine wanasema ati hawawezi kuniunga mkono. Mimi si nimeuliza wewe uniunge mkono. Naanza kubweka. Subiri bwana, mambo bado. We are who sasa ndani kuibanga ati tibanga nikana tusinde Ruto. Tibanga nikana tubingie Ruto. Itafanya namna gani? Tibanga tiki kindu kiukiongela Ruto nguma. There is a serious deficit of trust in the NASA arrangement. Honoring of NASA commitment has not been done. Kabla ya mimi na Raila na Musalia na Weta kusema NASA imekwisha, haijakwisha. Ngetia kivila ituke musumbi wa ndia Kenya. Inywa umea amutua mheshimiwa Kivutha Kibwana, mheshimiwa Kalonzo Musyoka na langi mukwasia ni twithioka mwinyone. Kila mtu ana haki ya kwenda kivila kio president. Lakini ilo kuona kinu kia ungama uone kwekala Kenya itise. Ona mama ukamona waitina. Mukamba nwasinde. Me have faith in the Kamba people, not to see them. Ikumbi ya siasa ni kila wachumwa kuambia saa 3:30 sio tuko va Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba. Watindata musesia mwenda wa Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba ni kwate muthenya wa kuwa kwela na wakwendese nyi muthenya wa kwa we musiovyo na yu ni na ukethiana na uthoche kilungu ni kicha wiyane wiya pala tusiasema we meki wathukane toka mandakana mawiyane matona kututethia na indi kutotea kakima yulwa mesa muthenya wa mina kuthela ndu ndethesi ndu nengete aume education nundu ni wivo na ni ukoka na lazima wakwata mbesa tumana ndo itumia neza mundu ithi aya nda kwambisha uyo no kwenda kumama mbe undu akwikalange nandu pe soso wako ibaya musi ute wewe aloni eke wewe mwana akene wosi aloni na kwesa kwepwana yundese aloni na andu yikalane na monesa maka kusuisia nduka Mimi tawa Steven Mwamanena ukethia na no thoche kilunguni kicha wiyane wiya wena kwa Steven Mwamava Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba. Moto inombete cia simu yaku niota nikata ningi niota ni kuibe yake keve mutsinga wa ula no sie kwa mulemba ndinesa kuiba sukuma ine no sie bagwa mitango ndipite yu niota ina badi kwata hiko ni tsakota ngakuiba kolona la vela kwata skiza tuni ya deni na corona tuma SMS waandikite skiza na yatiwe ni namba 533 noti ili 3 na uituma kwa nyanya 1. Ni na udhocha ingi tutambanie imwe
Esililwa eli alame ukunanwa na uwani wa mutandithia kumanthi ya Netherlands Herman Ruwenhorst na musungi wake Ivan Bokoro mende ya kwikala kolokoloni kwa mithenya 21 kunenga maofisa makwika ukunikili wa umamai DCI mwanya maminukilie ukunikili wo uwani wa Herman na ula wawaiwe ena ukuwa miaka 55 na Bokoro ula nake wakuwa miaka 23 watwayewe musie kwa mutandithia usuke sioni cha Shanzu kauntini ya Mombasa kwima tukwana mwai wa 3 ni mwakani u Angelina Muse ena inge wa kwa uliku. Esililwa elena alamoko na kiku kya Kitonga na mukuni wa biashara Herman Ruwenhorst kumanzi ya Uingereza wa miaka 55 na musungi wake Evan Bokoro wa miaka 23 ni makuende ya kusiwa ni volisi kwa kilungu kya methenya 21 ni kana ukunikili wende na kutoa iswa kiku kya LA kya toa iswa musi kwa Kitonga kiunga likosia Shanzu matuko ana mamoi wa dhanza tu mwaka huu Timothy Omondi ula wina miaka 22 na Masi Masika ula wina miaka 33 maisililwa kumuwa Ruwenhorst nyumbani kwake kisioni kia Shanzu kauntini ya Mombasa kuyanana na ofisa wa kwika ukunikili Ruben Mwaneki niwawetakana LA tamana akwatikanie kula manevithite nyumbani ila ikuweto tainaki wemetoke kithekani kia kuthoa. Pia angependa kupata fingerprint kutoka kwenu na kudhibitisha sababu inaweza kufanya hivyo kutoka wakati ambapo tumekamata hadi kupata yale maafikiano ya uuzaji wa shamba hizo. Correct position. Ayalesia mbewa magistrate munene wa koti wa Shanzu David Odhiambo mwaneki ni walesia koti kana no maende na kwika ukunikili ni kana kumanya kana mbesa ila LA mana atumiye kuthoa kithekana kwa kanyumba esu kana mang'ei nyumbani ya mututia kavindani kala matwa esi kiko kiu nake ofisa wa kwika ukunikili wa uwani ni wawetakana kimanza kia mbesa ila itesiki utalo wasio ila ni sia Kenya na kumanzi sianza ni siang'eiwe kuma nyumbani esu aiwetakana miyomba ina ila yatumikie kutoa esi kiko kiu taiku isililwa tayavithwe ni Timothy Omondi itina wa kutoa esi uwani wa Kitonga kiu na musungi wake. Mimi naogopa kupigwa, naona. Uko na nani? Nimetishiwa huko kwa gari waona. Yes. Sana naogopa. Kama ni ukweli itakuwa ya mwisho, hakuna mtu atakutishia sasa. Sawa. Sawa. Naomba tu uweke mahali Kuyana na maofisa mavolisi ni kana kavindani kala mana eke yembeni LA galikoni sia kiembeni ni mana akwatiye isasi mbengo siatu ila sinane na ndakame na ngua ovamwe na sim card sia simu ngua isu ina na ndakame ni nosiwe ni kana ukunikiliwa kumanya kana ndakame isu ni ya Kitonga kiu na musungi wake. Riziki Cherono ula ni muka wa mututia ni wavikito kotini uwa Shanzu mwaini muthelu vala maofisa makwika ukunikili mana etisi mwanya wa kumusiya indi ndanamba kusome wa ikwani ngilivotea Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa nitawa Angelina Muse. Na tuisisia maundu ma uima wa mwini kanasia na ila isiawa sina kilomo chatuku na ibikia kukwatwa ni thina wa kunena ni kutuma asia na bingesio ikunika muno na kutuma ona itaenda masukulu ubumbulwa ni mutaalamu wa maundu meukonia udhinzi wa ilomo sibitali ni wa Jordan Musini wa Kitui Joshua Matu ula ukwatanite na kikundi kimwe kite cha serikali cha Smile Train kuthinikia andu ma muthemba u batendebi Onesmus Chalo nukutuelesya. Isesele atu hospitalini wa Jordan Bamusini wa Kitui ainena na andiki Mauvoo mutaalamu wa uthinzi wa kilomo ndakitali Matunu wawetakana kusewa kwa kana kena thina u kumana na inya wako kukosa vinya mwini ila wi muito wogola wawetata mathini kia kwambia kana kena ukumunini walaka itawa na kaivoa. Ni mutaalamu wa kutema siana ila sina thina wa cleft lip kana palate na mwangi mami siana hii naambie kuita mbewa miaka 10 mithelu na tuita siana sio ndila siasiwe siumbetwa naye uthio wasio kinyuka cho kilomo kikitemuku kana pundi ni wa kanywa tena zima
thino ukanundu wakwitha ila inya wakana winevu maliu ka okethia nde ukwata na nde kuyanesa undo ukosa vitamins kana maliu ma muthemba muna asia akana okethia munyuka wako uyaile kumbika undu no waile kwa wombikie kwithia be bandu wilta mutembuku ngalianza na ngalianthi ni thia pena thima thino sukana kasia wana uo kaile ne kuitwa ndi munyuka kana kilomo the lip thele kusogwe mi 3 ite mithelu ni kana withia kana keze yakombikite nesa na inyande ukavitha matono wawetambikia o muntheni witite ciana mbewa mana 5 cina watu kwa kilomo aiweta uhone uo wita wana mundu ena miaka mbewa 70 na aivoa aimenda sikumila ciana cio mateukia nundu iseso hii ithwe iende hospitalini u vatende vim ciana isi ni si operate ya mana pa ikindu sindeva ona kimwe ona ka kuma operate ni ma operate ya na limanenga tikiti na lewa kuthikoya beza izi da asumeta ba beza izi da asumeta hospitali usuwa Jordan Hospital mena ngwatanio na smart train alani company association ya American government matethia cia ciana cia muthembo kwikundu kwingi ciana cia muthembo ciitewa Eastern region paipa andu bangi ciana cia muthembo cikwata uhiti ekaba kitwi na nonye surgeon incorporated kwa program ine weka na ninye ngona Yesu kuma nambia kuita ciana hii ni itire ciana maana 5 na 50 na sio ndeba ikamweka aidha na thina na tuende ndwaendie kusoma na tuende nesa. My name is Joseph Kariuki. I am the program manager for East Africa at Smile Train. We are here today at Jordan Hospital to launch a pediatric ward that we have helped to fund. So the budget for the ward was 2.3 million, and as you can see, it has been well used. Things have turned really well, and we are proud for this partnership with Jordan, because through these refurbishments, a lot of more patients will come here, and we wanted to provide a conducive, child-friendly environment for them to heal in, and that's why we are here today. Mwaitu mwana ola weatethekie na mwana mwakani wa 2018 na kana kake kena watu kuwa kilomo na ethitwe mwana wake aikwata witi hospitalini uwa Jordan ne wawetata we undu uito kwake kwitikila kana mwana wake asia wa ena thina uu aimatungia muvia matakitali ma hospitali kwa kunenge mwana wake uiti vatendi vi okiena mei 3 twatagwa mwana thina no atonyo tumwa amina mwaka omwe toka amina mwaka omwe toka na atumwa twathi tuyona no boete twaendea yu after 6 months ya thela nigo twendie twasioka ingi check up oka ewa twasisa twethe ave space ya atiali space isi ya atiala twandikiwa ingi kuka ingi twakati yo watumiwe hatuma bathi space isi ya atiali ya ana atuma twakatwekala ivinda ila twanengetwe twachoka check up ingi twethe nini bea kwata ningi twandikiwa ingi kusioka ningi toka twethe nini twingi no ambia kumina mithanza twingi kenda sioke dieta mithanza tu ya thela tunasioka ingi twasioka oka atuma banoka bakwata infection isu yako sindi isu siume withe bekwatana yuto nasioka ingi yetu siokie atuma ingi na iya makuli ya mwitu alange mena ciana cia muthemba kusumilia matana buya no kana kukwata uiti Kirando nyama tabia ni musinda asiaka na kena thina ene thina yoyote nandi sibitali ya kozoti ndakitali ne thina usu no atethwe bandu ba kubitha kana ngiripoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma kaunti ya Kitui neta Onesmus Chalo. Twe maunduni ma uiti ni kana ciana mbewa 50 ni tethekete na uiti wa uthenzi kana operation wa uwango kuma sibitali ni munene wa Kiswani kana Coast General Hospital uni kwenana na daktari na obisa ula ungamite maundu mandawa sibitali ni usu Vinesh Vagela vala waweta uiti na ula ute wandebita ubikite kutethia ciana bingi na Ekalima County ya Mombasa wabika kabinda kala gavana wa county ya Mombasa Ali Hassan Joho na ndongo ya chama cha ODM Raila Odinga manatoa ise walanio wa kwambia kutumiwa kwa mashini ye mwanya ya kuthinikia maundu mango. Angelina Museni mwandi kwitu kuma Kisuani. Ciana mbewa 50 ni tethekete na uiti kana operation ya uwango
kuma sivitali ni munene wa Kisuani kana Coast General Hospital. Uni kuyanana na ndakitali na ofisa ula ungamite maundu manda wa sivitali ni Vinesh Vagela. Vala waweta kana kuvikia muthia wa kiumwa kiisiana miongo thansatu nisi uvikia kutetheka kwa kukwata uiti na ula ukwithiwa utakuivwa. Watoto 50 ama 60 watakuwa wamefanyiwa haya maradhi, na hiyo ni kitu kikubwa sana kwa hiyo kaunti yetu ya Mombasa na hapa hospitali Coast General Teaching and General Hospital. Oingi ni wawetakana uiti na ula utakuivwa ta uvikia kutethia ciana mbingi ovamwe na Ekalima kaunti ya Mombasa na alame na mathina mango. Support tumepata kutoka county pamoja na deputy governor na governor mwenyewe, CEO yetu kutoka hapa hospitalini na pia our head of clinical services ya county, wote wametusaidia kuhakikishia kwamba hiyo iende vizuri na watu zetu wafaidike. Niwaongela na kuwetakana uiti tauvikia kutethia andu aingi aiwetakana uiti wa mathina mango tawithia wana ndivi yulu muno. Hiyo ni lazima majua vile hatuweza kufanya, bila shaka hatuweza improve our own techniques. Sasa vile tunafanya haya namba zote, pia sisi tunajifundulishwa, tunajisaidiliwa, na pia haya operation moja wajua inafikia karibu nusu milioni, 500,000 shillings. Sasa ni bahati zetu kwa wagonjwa wetu na usaidizi kutoka NHIF wanaweza fanyia na hawatakuwa na malipo chochote kabisa. Nake munini wa gavana wa kaunti ya Mombasa Dr. William Kingi ni wawetakana mashini yeye mwanya ya kuthinikia maundu mangota ikuvikia kwithiwa yina utethio munene kwi Ekalima kaunti ino na ala mena mathina mango kukwata uiti wa mana. Inaweka Mombasa katika mstari wa mbele katika masuala ya afya, manake operesheni kama hizi watu wengi wamepata changamoto ya kuweza kuishi na magonjwa haya, kuanzia watoto mpaka wengine wamekuwa watu wazima, lakini hawalipi chochote. Kwa hivyo wameipanga kwa njia ya kwamba wale madaktari ambao wamekuja wamedhaminiwa na wao pia NHIF watatengeza kila kitu, watalipia kila kitu. Uni itina wa gavana wa kaunti ya Mombasa Ali Hassan Joho na ndongo ya kiama kia ODM Raila Odinga kutoa iseso ya kuvingwa kwa mashini yeye mwanya ya kuthinikia maundu mango. Ngilivotia Vilingi wa Mauvoo kuma kaunti ya Mombasa ni itawa Angelina Mose. Minista wa maundu ma usesei wa nthini Fred Matiang'i ni waweta kana ni yulu wa silikali kutua kana nimekwitikila kana nimeuleana na kuandikithia andu kuma nthicianza na muno ala methitwe mayikala va Kenya kumana na kwikithia vata wa muguo va Kenya. Matiang'i anena hotelini umwe musini wa Ilobi wala wanengane mabalua makwiyandikithia kwa mbai ya Shona ala umowo ni nthi ya Zambia na ala methitwe mayikala va Kenya kuma ibinda ya navutene. Nake gavana wa kaunti ya Kiambu ula ibikite chathini kiu niwaweta kana mbai isu ni ithoketwe kwikala kaunti nisu ya Kiambu bala aingi mamo methitwe mayikala. I have to be very honest because I also have a responsibility as a public official to make sure that there's no every Tom, Dick and Harry want to settle here who settles here, because some of those people don't have good intentions. I have deported quite a number of people recently who have attempted to get some of our documents fraudulently, and I have asked my colleagues at the Ministry of Interior that we will clean up ruthlessly all these people who have tried to get our documents in a fraudulent manner. Some of them find a way of mingling and interweaving themselves with criminals in our midst, and we have a duty. In doing that, we are doing the work for which we have been hired to do, to ensure that our country remains safe, secure, and that we allow wonderful, good people like the Shona to live here happily and continue doing what they must do. I'm very grateful, and I thank our Department of Immigration for advancing this far. I'll ensure that working together with my colleagues, all the documentation is done. We have actually moved even ahead of time in terms of our procedures to process ID cards simultaneously as we issue the certificates, because usually it's supposed to be sequential. You get the certificate, then you get the ID. But we have today tried to save time because, you know, common sense requires that you work as a smart person. The world has changed.
We don't have to work the way people used to work a long time ago because we are not there. We are here now. We do things the way people are supposed to live now. And you will give you a certificate, give you the ID, ensure that your documents are sorted out, then ensure that you can participate in society. You can take your children to school and ensure that you benefit from all the services of government, such as have been outlined by the governor of Kiambu. So I wish you all the best. And now, from this day forward, there will be no people known as Shona. These are citizens of Kenya who live in Kiambu County. Na thini wa Vilingi ndonyuni kanatanithia sokoni wa chumbi nimenda serikali ya kaunti ya Masaku kuminukilia milati ila yende na ila itwaigwe kwa mbola muno ingi nimenda serikali iseubie mataa alamesiwe tamulika mwizi sokoni usuni kana kwa ilia Mauvoo Daniel Mongela na wabika sokoni usu. Ekalima mwingine mayando Alama thukumea sokoni munene wa chumbi ni makulia serikali ya kaunti ya Masaku kusila kwa muvea wa kuthinikia masoko ni kana kwa ilia soko maiweta kana mirati ila yambililwe yende na kwa na mbola na vena wia kana ivinda ya siasa ya vika mirati isu no yeme uthela na twithingilila ondu tunanenie yikiwe ila bams ni kana with speed tondu nila iendete katika chumbi market na polisi na andu maketha abume aingi mesilite na ethangali ikaenda speed ikatonya kwika mbanga bau na tiuseo twikuja na niakasana ikanethele na tuimanthi wa murandi ungi ni kana ithi twigwe twi katika ka chumbi twigwe twi katika serikali ila siekuo wengi atandithia matongo iwe niwe mwene kivila wa soko ni makulia serikali no ikavikie kwa ilia mawithuluko vamwe na kwikia mataa mamulika mwizi alama elesekana ni manangikie na vena mwisio munene wa kwasia miyoyo mavindani mautuku nundu vena uvungulu wa Mauvoo na nina mona nyoyu na nikulia withie tuivi kama saangi moni makana ni kana withie mevaya stench na niwe siku tukwandu metele ngale vau andu nikukwatiwa ni mbanga vau nundu andu amwe no mekala okethia maino seo maienda ikanesa na vena mataa ala chairman wetha weta oyu mevaya stench ala methitwe mema vau kwevinda atondu mwisi nini highway na highway yitha ina insecurities mbingi especially kundu kula kwina kivindu anaidi ukulia unaweza batoneka tikongelee lwangi wanakundi ni sokoni itha wi wailu ukethea na biashara ndio thukuma. Daniel Mongela, Mutongo TV, kuma sokoni wa chumbi. Nake mwandiki witu wa Mauvoo na Musangi kuma mwingine wabika sokoni wa mwingine atumbanisia mathoo wa kibathukanio maliu. Ekalima mwingine mayando nyusuo inde okiasi nondo ni malalamikia kwithwa kwikumu muno ivindani isi na siende usio kama sukulu. Maluni otine thora kinu nundu wa umu kwembeza kindu kila kitokwete muno ni mboka ya mbija 78 yana na yu ujumi ucio withiwa wi ulu muno kwitha andu mekwenda kuwa na nimkwitha makona teithia tu mavinya indo na mundani twi wo 70 kana 60 yego biashara dinze muno ni nzugu onena kamemeka mwene kivila wa soko Philip Motemini wasekana kwatia siana kwithwa siende kutungwa masukulu ni soko ya suni yethwa na maumu mengi nondo atho imei manini iko kiuma kiambe kia siana situ kuvingwa na aseine mavinyeku muno maingi macoka misi matena mboka nundu wa matungie siana skulu na maiva mbeza mbingi muno uno tukulia serikali witu kana county government itu ya Kitui mama nzo ndumatona ku cushion economy yase imaitu maba mwingine kana wese kwithia
ibinda siana siatungwa skulu ni ba manzo undu matona ku cushion wa economy yo ni kwira andu maingi methinani munene. Ingine wakule serikali ya kaunti ya Kitui tongosi ni Governor Mwandu Charity Kaluki Wangilo evikie kuma service lelo wakulika na kuma sokoni Beka balabala kazi ukite bano market mondani market na balabala oswirite we muthuku muno asa kwisela ngalikwela ya chomanzoni la SID la ina corrugation kuni to kulia county government yetu ya Kitui ithiwe ibindemwe ni tona kutwiki alami katika balabala no thiukite ni kwithia sokono witu wa modern market katika Kitui county ni mwe heta mbesa mbingi muno katika county yetu ya Kitui. Kwa hivyo transport ngali mbingi ni kwa dio tulangia spring baya nina kuleta chairman balabala so siswe kwisela county government yetu ya Kitui. Mutemi ingine wale sekamemeka amadho wa masi ndu kivathukanyo sokoni nitwatelu omunsi na ngili umwe na maana atatu na kuthiubika ngili imwe na maana ana suni oitho wa welu kingi kiethi wake na ubaluku banini ni nyanya isanduku ni kuma ngili na maana atano kuthiubika ngili kwa ubau nabo nyanya ni yangie tuikombea na undu kuna ile na bumbe yange tomabu ni tukuka kitungu ni kiukilangi olu ulangu na kina silingi miongo nyanya kwa kilo na inde tumabu ni tukuka commodity ngita ecobis kebenji niyo ya challenge andu maitu muno ambapo nithiye na mathina andu maingi menuka musi matena mboka ninakieba ndisi mathio ya kyau nikwithia tene ecobis ni uma silingi 20 na silingi 30 mpaka 50 umunzi kakobisi kanini kambia silingi miongo mwanza yathi miongo nyanya yathi ana ne kobisi ile nene pio ya uma silingi 120. Ngo ripoti ya Vilingi ndio nyukuma mwingi ni Lina Musangi. Naindi musiaisya ndiminukilia niendana mbe usoma amwe mawoni maku na indi aya ni mawoni maku na tima Mutongoi TV. Be umwokwasya Mutongoi TV ni masaiku makatangini matungulu kulia MP mule lelwa kumatala kuthindo nyosabuk ando kuma Mombasa nimo maende na wetwe mathukumeku kwitu na ithi ala maku matungulu tuinenga wae wia na mule niwe waile utukulilia indi eke ukilia Mutavia 2022 no kubika tumwenze undu uibakite kiwu usuni woni waku beongi ukwasya ne Gideon kuma tumba kasinga Machakos ando mangoya ola umasise musi usu wesyanthi mabikiye na kutethya na beongi ukwasya akamba twikalite kana ebinda yeni yitu ya kosa utongoi tuweke kuanika Mutongoi ni Kalonzo ninye samindha kuma ya takisiki na indi musiaisya ekagutungia mubea nundu wakusakua kutua kwenda na nakwa dhini wa Vilingi wa Mauvoo ula wandethesya kwa lula kwanzia ya meko ni Sharon Dinda mubea wimwanya kwa oondhe alama ailia Vilingi wa Mauvoo nyeni to Faith Mackenzie wa Mutunga ukakomana nake Veronica Siomwa unikiokoni dhini wa kilungu cha amuka kwa oyu Tiwanesa.